Bibonaya roja cîhanî ya rakirina tundeyê li ser jinê û li ser vexwendinekê ji Kongra Stad bi hezaran jinên bajarê Qamişlo derketin xwepêşindanekê. Di xwepêşindanê jinan pankert bilind kirin û qîr kirin jina azad şoreşe û şoreşa xwe biparêze. Werin em bi dîna azad dagirkeriyê hilweşînin. Herwiha xwepêşindanan kiryarên komên Tindirew li ser jinên Efrînî şermezar kirin. 25 مجدار روجا لدیجی توندیا لسر جنیا جهانی وکی روجا کی بواته جبوی ما ایرو جنین روجا آوا باکور و روجلات سوریه یگو حیا استا کی ده رنگ برخودانی دانی نشاندان هلوس دخوا داتینین اورته دبجن ام حیا داوی ایدل تکوشینا خو خودی در کوین استا برخودان و تکوشین بلم بکن جبوی تواهی جنا ببن برسف ببن خودی و ام جی وگجن ام بجن تکوشینا ما هرتم و بلند بی مزن و بج بوتون دیا لسرجن حتی ام ببن لقای و شهیده گو خوینا خود بر مدد دانج بو د سلاداری و شدت سرجن راکن هجا گوتنه گو کوملا گشتی یا نتوین یگرتی 25 مجدار دست نشان کریه وکه روژا جیهانی یا راکرنا تونده لسر جنه و بهاتنا وی روژه جنین جیهانی دردکرن کولانان و دمشن و دوزا مافی خودکن و راکرنا شدت لسر وان دارا برکات قدسات نیوز قامشلو